onde bwesi otongire na Nyasaye amatukaye gabarire amatukaye bona ng'ialigisina na raya igete tokogenda obunuo 14-13 nerega gototebia omomaene Nyasaye akorangeria omonto omuya obuya bwa Listina na oborabo emiaka n'emiaka buya monesa ogontegerera. Asante omukatikista. Ngorangerie kwaya eri amabuko sauti mubwata ogotera ntayare more amabuko sauti kwaya ntayare more karibu. Na kwaya ende yaikire morechesterende asogotera iga tuacha tolemani
Zuio wahubiri watakuwa ende, pasa nazo Biblia zitakuwa zimefungwa. Wewe wenzangu, wakati huu ni wako wa kujiuliza kama umeokoka. Siku hiyo wahubiri watakuwa wameenda, pasa nazo Biblia zitakuwa zimefungwa. Siku hiyo wahubiri watakuwa wameenda, pasa nazo Biblia zitakuwa zimefungwa. Bwana Yesu ataonekana juu ya mawingu na malaika kuja kuwachukua wateule waende kupumzika. Bwana Yesu ataonekana juu ya mawingu na malaika kuja kuwachukua wateule waende kupumzika.